nibyo reka mbasuhuze kandi bifurize ibihe byiza mwese muduteze yombi kuri iki cyumweru tariki 22 Werurwe 2026 ndabasuje kandi nanone turagarutse muri studio kuri mikoro ni Bosco in Region Info aho tugiye kureba rero amwe mu makuru agezweho kugeza kuri ubu ngubu. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye yuko umukandida wabo ugomba guhatana mu matora yo kuyobora umuryango ugizwe n'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Abagize Repubulika Demokarasi ya Kongo bagomba kubikorana ubushake ndetse n'umwete mu gihe uyu mukandida ahanganye na mugenzi we ukomoka mu Rwanda Louise Mushikiwabo, aho Repubulika Demokarasi ya Kongo ivuga yuko byanze bikunze abatuye Repubulika Demokarasi ya Kongo bagomba gutsinda uyu munyarwanda Louise Mushikiwabo, ndetse kandi Repubulika Demokarasi ya Kongo ikabita numva neza uburyo ki yakomeza kubahiga. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, raporo y'ikigo Security Barometer yemeje ko ingabo z'u Rwanda zagize urare mu bikorwa byo guhungabanya umutekano, ndetse ngo izi ngabo z'u Rwanda zafatanyije na AFC 23 bikaba bizaragize ingaruka zikomeye cyane zirimo nabo byagejeje ku rupfu, abagore bafashwe ku ngufu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyi raporo ishobora guhindura ibintu mu kanya nk'ako guhumbya, nabyo turaza kubigarukaho turebe bikubiye muri iyi raporo, dore ko ari byinshi kandi mu by'ukuri bikomeje kugenda biteza impungenge. Ni mu gihe mu yandi makuru akomeje kugenda asirikira hirya no hino, warikare imirwano hagati ya M23 ndetse na Wazalendo yakomeje mu duce tugiye dutandukanye. Turaza kureba rero uduce twavuzwemo iyi mirwano, unyemerere rero ube hafi tuze kugaruka kuri aya makuru turi kumwe hano kuri izi mikoro za Region Info. Turareba rero mu bice bigiye bitandukanye, turebe uko byifashe ndetse n'ahandi hakomeje kugenda humvikana imirwano, dore ko ya muri Kivu y'Amajyepfo bisatira huvira haravugwa imirwano kuri iki cyumweru, naho turanyarukira turebe ko byifashe. Ariko kandi nanone tufite n'andi makuru agiye atandukanye, reka turebe iby'aya makuru duhere kuri iyi raporo ya Security Barometer. Ikigo cyashyize hanze raporo, bimwe bavuga ngo raporo yabaye inkazi. Ariko kandi nanone mbere yuko mbigarukaho, ku bantu mwamaze gukanda subscribe ntago nabura kubashimira, ku bantu mutarabikora namwe reka mbabwire nicyo gihe nako kanye ni kuri ako kabuto gatukura nibwo uza gukanda sabone, hanyuma ugakora mu by'ukuri kuri ako kazogira ubundi ukikomereza like, ibitekerezo, inyunganizi, nanone inyunganizi n'ibitekerezo ni muri comment, link ikugeza mu group yacu ya WhatsApp urayisanga munsi muri comment. Reka rero twinjiye muri raporo. Ikigo Kivu Security Barometer gishyize hanze raporo rero ivuga ibyakozwe muri Gashyantare, aho ngo habaruwe ibibazo bikomeye cyane birenga 200 byo kwica umutekano byakozwe mu kwezi kwa Gashyantare, no kuvuga mu kwezi kwa 2026. Raporo yakozwe n'ikigo Kivu Security Barometer iremeza ko ishami iki kigo Kivu Security Barometer ni ishami ry'ikigo cy'ubushakashatsi cyitwa Ebutel gikora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi raporo igaragaza ko mu burasirazuba bw'icyo gihugu habaye byibura ibibazo by'umutekano bigera kuri 207, muri byo harimo imirwano 94 hagati y'impande zihanganye, abantu 29 barashimuswe ndetse n'abasivile 84 barishwe. Nubwo imibare ariyo iri hasi kurusha iyagaragaye kuva mu Kwakira 2025, abashakashatsi bagaragaza ko bitavuze ko umutekano wifashe neza. Basobanura ko kugabanuka kw'ibibazo biterwa n'impamvu zitandukanye, zirimo kuba ukwezi kwa Gashyantare ari kugufi ugereranyije n'andi mezi, ndetse no kuba hari ibikorwa by'intambara bitashyizwe muri iyi mibare, nko kugaba ibitero bya drones ku kibuga cy'indege cya Kisangani bitageze aho abo bihitana cyangwa bikabera hanze ya Kivu Security Barometer yaho nyine ikorera. Rumva ifite aho ikorera itagomba kurenga, rero iyo birenze aho ikorera cyangwa se imbago zayo zigarukira, ibyo nago igomba kubishyira muri raporo. Raporo rero igaragaza ko umutwe wa M23 hamwe n'ingabo z'u Rwanda ngo bashinjwa n'umuryango w'abibumbye kuba baragize uruhare runini mu mirwano yabaye, aho bagaragara mu mirwano 48 muri 92 yabaruwe. Aho iyi mirwano yibanze cyane ni muri Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, aho ngo habereye ibikorwa 28 bingana hafi na 1/3 cy'imirwano yose.
AFC M23 kandi yemeye ko yagabye ibindi bitero bya drones ku kibuga cy'indege cya Kisangani gifatwa nk'ahantu y'ingenzi ingabo za FARDC zikoresha mu kugenzura no kohereza drones. Nubwo bimeze bityo, ingabo za leta ya Congo FARDC nazo zakomeje kongera gukoresha drone mu kurwanya AFC M23, bikavuga ko byayiteje igihombo gikomeye. Muri rusange umutekano burasirazuba bwa Congo ukomeje kuba mubi kandi urahangayikishije bitewe n'imirwano ikomeje hagati ya FARDC n'umutwe wa AFC M23 ushinjwa gufashwa n'u Rwanda nk'uko byatangajwe n'umuryango w'abibumbye. Iyi mirwano ikomeje kugira ingaruka zikomeye ku baturage, harimo ubwicanyi, kwimurwa ku gahato n'iyangirika ry'imibereho yabo, bikiyongera ku kibazo cy'ubutabazi bugenda bugabanuka ku rwego mpuzamahanga no kugorwa no kugera mu duce twibasiwe n'imirwano. Ku ruhande rwa politike, ubutegetsi bwa Kinshasa bushinja AFC M23 n'u Rwanda kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano, mu gihe uyu mutwe w'inyeshyamba wo uvuga ko ari ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bwafashe icyemezo cyo gutangiza intambara yeruye mu burasirazuba bw'igihugu. AFC M23 ivuga ko intambara iri kugirwamo uruhare n'indege zitagira abapilote drones zibasira abasirikare n'abasivile ndetse na hari kure y'imirongo y'urugamba. Uyu mutwe kandi uvuga ko ibitero byahitanye umwe mu basirikare bakuru bawo, Colonel Wiringoma, wapfuye ku itariki 24 Gashyantare 2026, ndetse bikomeje guhitana abasivile benshi. Ku rwego mpuzamahanga hari ibiganiro by'amahoro biri gukorwa binyuze mu nzira zitandukanye zirimo izi Washington n'i Doha, ziyobowe n'ibihugu bikomeye ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Nubwo ibiganiro bigaragara nk'ibiri gutera imbere ku mapuro, ku rwego rw'ibikorwa byo mu kibuga ntibiratanga umusaruro ugaragara bitewe n'ubushyamirane bukomeje hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ndetse no hagati ya leta ya Kongo na AFC M23. Muri ibi bihe AFC M23 ikomeje kugenzura ibice binini by'ubutaka mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, ibintu bikomeza gushyira igitutu ku butegetsi bwa Kinshasa no gukomeza gutinza igisubizo kirambye cy'umutekano muri aka karere nk'uko amakuru abigaragaza. Ibyo rero ni ibikubiye muri iyi raporo mu by'ukuri y'iki kigo Kivu Security Barometer, kivuga rero ibyakozwe mu kwezi kwa kabiri ko mu by'ukuri habayemo ibikorwa byo guhungabanya umutekano byinshi. Twerekeje muri Kivu y'Amajyepfo, imirwano irakomeje aho umujyi wa Kabunambo kuri ubu wegereye aho bita Sange, bivuga ko uyu mujyi ugikontororwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo. Ibi bahesha amahirwe yo gukomeza kugenzura mu by'ukuri igice cyose cya Uvira ndetse no guhagarika urugendo rwa 23 mu kwerekeza kuri ibi bice. Amakuru amutse atugeraho aravuga ko Kabunambo nubwo 23 yagerageje kuhagaba ibitero bitigeze bitanga umusaruro, kugeza kuri ubu ngubu bivuga ko VDP, Wazalendo ndetse na FARDC bakomeje kugerageza kwigira imbere kugira ngo n'ubundi bakomeje gukaba ibice birimo Sange. Nyuma y'ifatwa rya Sange nta kindi kintu kirimo kiratekerezwa ni Kamanyora, aho bivugwa ko Kamanyora iri target kubera yuko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na VDP Wazalendo bifuza kuba bafata cyangwa se bakwegukana mujyi wa Bukavu. Gusa ibi ngibi biranasobanutse cyangwa se birasobanura neza iby'amakuru yavugaga ko haba hariho kuba 23 ishobora gusohoka muri Bukavu. Ibyo ntago ari byo, ahubwo imirwano noneho ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo itegura kwerekeza Bukavu yatangiye gutekerezwaho, kuko ibi ngibi birimo biragaragarira muri bice bya Sange ndetse na Kabunambo, aho aba Wazalendo ubwo bamaraga kugaragara Isange bavuze bati mu byo bavuze cyangwa se mu byo batangazaga bavugaga yuko bashaka kongera kwigarurira cyangwa se kwigira imbere bagafata Kamanyora, ibishobora kubahesha amahirwe nyine nk'uko unabyumva yo kwinjira mu mujyi wa Bukavu, dore ko batangaza yuko kimwe mu byo bashaka kwigarura kugeza kuri ubu ngubu harimo rwose n'iki gice cyangaha cya Bukavu. Amakuru atugeraho kuri uyu wa 22 Werurwe 2026 aravuga ko muri Kivu y'Amajyepfo drone zo mu bwoko bwa kamikazi zizwiho kwituritsa zongeye kuba zagaragara mu midugudu irimo Gakenke, zigaragara mu midugudu irimo Karingi, ndetse kandi bikavuga ko ibi byose bishano ko ibingibi byose byanumvikanye Minembwe Centre muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko amakuru aturuka tugeraho. Hagendeye ku makuru aturuka kuri rezo sociale biravuga ko Twirwaneho ndetse na Red Tabara bafatanyije na M23 bakomeje guhunga, ndetse ibi bitero kubera ko ariho biri kugabwa
bitandukanye n'ibivugwa na M23 ku butegetsi bwa leta y'Kinshasa bwaba bugaba ibitero hatuye n'abaturage. Ibitero ngo byagabwe muri ibi bice mu by'ukuri kandi ngo bishaka kuza kugira ingaruka zikomeye cyane. Ni Gakenke, Karingi ndetse na Minembwe centre birimo birashyirwa mu majwi ko ibirindiro cyangwa se defense za M23, defense za Lady Tabara ndetse na Twirwaneho zimerewe nabi kuri uyu munsi wa none cyangwa se kuri iki cyumweru tariki 22 Werurwe 2026 mw'abantu mwe. Kadukomeze rero n'andi makuru mbere ko twerekeza muri Warikare. Nyemerera tugaruke no kuri amakuru dore ko ariko tutarava kuri ibyo ngibyo. AFC 23 nayo ikaba yarikaramira avuga ngo aho bita Gakenke, Karingi ndetse na Minembwe rwose ngo bamerewe nabi na drone. Ni Lawrence Kanyuka nawe abigarutseho yongera kuvuga ko bari kwamagana nyine ibyo bitero. Ariko reka dukomereze ku makuru akomeye cyane mbere ko twerekeza Warikare. Leta Kinshasa yagize icyo ivuga ku munsi mpuzamahanga wahariwe umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa francophonie, wizihijwe ku nsanganyamatsiko igira iti francophonie y'ejo hazaza, urubyiruko, udushya ndetse n'ubufatanye. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muramuzi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakiriye kuwa kane tariki 19 Werurwe 2026 i Kinshasa bambasaderi b'ibihugu bigize uwo muryango bahagarariye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngo nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ishinzwe by'umwihariko francophonie n'abanyekongo ba mu mahanga, iyi nama yabaye umwanya wo kumurika ku mugaragaro umukandida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga wa francophonie OEFA ariwe bita Julian Amato Lumumba. Mu ijambo rye Perezida Tshisekedi yagaragaje amateka y'akazi n'ubushobozi bw'uyu mukandida, ashimangira uruhare yagize mu guteza imbere umuco n'itangazamakuru mbere yo gusaba ibihugu bihagarariwe gushyigikira kandidatire ye. Julian Amato Lumumba, umunyarepublika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku guhagararira uyu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, yagize ati Madame Julian Amato Lumumba yakoreye igihugu mu myanya itandukanye irimo n'umuyobozi wungirije wa Minisiteri y'Umuco n'itangazamakuru ndetse aza no kuba Minisitiri w'Umuco, aho yagaragaje ko ashyira imbere ubusugire bw'umuco n'uburenganzira bw'ibihugu bwo kuvuga amateka yabyo uko abyifuza. Gushyigikira kandidatire ye si ugushyigikira gusa umugore ufite ubunararibonye. Yakomeje agira ati ahubwo ni uguhitamo francophonie ifite intego isobanutse mu bya politike n'imibereho y'abantu, francophonie iharanira amahoro n'ubusugire bw'ibihugu, francophonie ishora imari mu rubyiruko, mu burezi no mu guhanga udushya, francophonie ifite ururimi rw'igifaransa nk'ejo hazaza rw'iterambere na influence ku isi. Niyo mpamvu kuri uyu munsi wihariye nsaba ku mugaragaro inkunga y'ibihugu byanyu ku mukandida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye yuko ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa bikwiye gushyigikira uyu mukandida wabo kuko babona yuko afite byinshi yateguye ndetse yifuza kuba yakora kuri uyu muryango ushaka kugira ingaruka nziza kuri benshi. Julian Amato Lumumba afite imyaka 70, ni umukobwa wa Patrice Emery Lumumba wabaye intwari y'ikirenga mu guharanira ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mateka ya politike yagiye akora mu myanya itandukanye ya leta hagati mu 1997 ndetse no mu 2001, harimo n'uwa Minisitiri w'Umuco. Uyu ni Emery Amato, ni Julian Amato Lumumba, umukobwa wa Patrice Emery Lumumba watowe n'abagize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'ugomba kubahagararira mu guhatana kuri uyu mwanya mu by'ukuri w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Ndetse Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'iki gihugu, akaba yagaragaje ko nawe amushyigikiye ndetse yizeye ubushobozi bwe ko bushobora kuba ari ubushobozi bwagira aho bugeza uyu muryango. Si byagarukiye aho ngaho gusa cyangwa se si byo gusa, ahubwo uyu yanagaragaje yuko ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa bezwa muri uyu muryango bikwiye guterwa ishema no kumushyigikira. Julian Amato Lumumba
afite imyaka 70. Mu matora ateganyijwe mu Gushyingo 2026 azahatana na Louise Mushikiwabo mu Rwanda usanzwe ari umunyamabanga mukuru wa UEFA ushaka kongera gutorerwa manda ya gatatu. Aya matora azabera mu nama ya 20 ya Francophonie izabera muri Cambodia ku matariki ya 15 ndetse na 16 Gushyingo 2026. Iyi gahunda ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo gutanga umukandida wayo igaragaza icyifuzo cyo kugira uruhare rukomeye mu miyoborere y'umuryango wa Francophonie, cyane cyane mu gihe Afurika igenda irushaho kugira ijambo rikomeye mu byemezo bifatwa kuri urwo rwego mpuzamahanga. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ikaba ivuga ko mu by'ukuri umukandida wabo rwose agomba kwitabira. Ubwo ngubwo rero namwe mugomba kuba muhari mwiteguye rwose mwumva ibigomba kuba byava muri ayo matora. Ku bijyanye n'imirwano rero nk'uko nabiyasezeranyije wari kare, imirwano yakomeje hagati ya M23 ndetse na Wazalendo i Kanune, akaba ari imirwano ikomeje guteza impungenge zikomeye ku baturage nk'uko amakuru aturuka muri bice yabitangaza. Kuri iki cyumweru tariki 22 Werurwe 2026 abenshi baremeza ko imirwano iri kubera muri utu duce itoroshye ndetse ari imirwano idasanzwe nk'uko biri kugenda muri Kivu y'Amajyepfo. Ni imirwano kandi nanone iri gutuma benshi mu baturage bava mu byabo, nyuma yuko Minembwe Centre ndetse n'ahandi hakomeje kurushaho kugenda humvikana imirwano. Ubu n'ahangaha hari kumvikana imirwano kuri iki cyumweru nk'uko nabikubwiye mu mudugudu bita Kanune uherereye muri Ikobo, muri groupement ya Ikobo, muri teritwari ya Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hadutse imirwano ikaze, imirwano yahuje abarwanyi bo mu mutwe wa M23 ndetse n'imitwe wa Wazalendo. Amakuru aturuka mu baturage bahatuye avuga ko imirwano yatangiye mu gitondo cya kare ndetse ahagana ku isaha ya 11 ubwo abarwanyi ba Wazalendo batangizaga igitero bagamije kwisubiza ibirindiro byari bifitwe n'umutwe wa M23 muri ako gace. Ngo kuva icyo gihe urusaku rw'amasasu n'imbunda ziremereye yewe n'imbunda zoroheje byakomeje kumvikana. Ngo ibi byateye ubwoba bukomeye mu baturage batuye ahanga muri utu duce. Abaturage bo muri Kanune n'inkengero zaho bavuga ko babaye nk'abafatiwe hagati y'impande zombi zihanganye, bikaba byabateye kuguma mu ngo zabo batinya gusohoka kubera amasasu ashobora kubagabwaho. Ibi byatumye ubuzima busanzwe buhagarara burundu muri ako gace. Ibikorwa by'ubucuruzi n'ingendo byahagaze, ngo abaturage bamwe bagumye mu ngo zabo, abandi baguma mu by'ukuri bajya aho bashaka kubasha kwisha nyine horo ndetse no mu misozi no mu yindi midugudu itarimo kubera imirwano. Kugeza ubu nta rwego rwa leta cyangwa izindi nzego z'umutekano ziratangaza umubare w'abamaze kugwa muri iyo mirwano cyangwa ibyangiritse, ariko amakuru ataremezwa neza avuga ko imirwano ikomeje gukaza umurego. Gusa ndabibutsa ko aka gace ka Ikobo kari kamaze hafi umwaka kagenzurwa na M23 nyuma yuko uyu mutwe wari wahirukanye Wazalendo bari bahari imbere. Kuva icyo gihe umutekano muri ako gace wakomeje kuba muke, hakaba kunze kumvikana imirwano ya hato na hato, ibitero rero by'izi mpande zombi zihanganye. Gusa ngo bigira ingaruka zikomeye cyane ku batuye muri utu duce, aho bavuga ko hakwiye kubaho ko mu by'ukuri ibice byagaruka mu maboko ya guverinoma, umutekano kongera kugaruka. Mu byumweru bishize amakuru atandukanye yagiye agaragaza ko umutwe wa M23 wohereje ingabo nyinshi mu bindi bice byo hafi aho, cyane cyane mu gace ka Kisimba. Ibi bivugwa ko byasize bimwe mu birindiro byawo bifite intege nke, cyane cyane mu burengerazuba bwa Buresa, ari naho hafatwa nk'umurwa mukuru w'Ikobo. Ngo bishobora kuba ari byo byateye Wazalendo kugerageza kongera kwisubiza utu duce. Abasesenguzi bijyanye n'umutekano bavuga ko iyo mirwano ishobora gukomeza no kwaguka mu gihe nta gikozwe vuba ngo ihagarare, cyane cyane ku mpande zombi zigaragaza ubushake bwo kugumana cyangwa kwisubiza uduce zifata nk'ingirakamaro. Ibi byose bikomeje gutera impungenge ku mutekano w'abatuye muri ibi bice w'abaturage, cyane cyane muri aka gace kamaze igihe kinini kugarijwe n'intambara, aho abaturage bakomeje kuba bahura n'ingaruka nyine z'uyu mutekano ukomeza wangirika umunsi ku wundi. Bakavuga ko hakenewe imbaraga zose zishoboka kugira ngo habeho kuziba iki cyuho cy'umutekano. Ayo 23 rero tugenda tunagana ku musozo, yanyomoje amakuru yavugaga yuko yikuye mu mujyi wa Bukavu. Rero bavuze ko ibi bihabanye n'ukuri ari amakuru yagendaga akwirakwira hirya no hino, ahubwo ayo 23 yemeza ko iri kugabwaho ibitero muri Kivu y'Amajyepfo, muri Minembwe Centre ndetse no mu bindi bice, ndetse ivuga ko ngo ibitero by'ubwiyahuzi byakomeje no kwibasira bimwe mu bice bituwe n'abaturage nk'uko izi nyeshyamba za 23 zibivuga. Icyakoza ubutegetsi bwa leta ya Kongo bwavuze ko ibitero byagabwe ari ibirindo by'inyeshyamba za 23
ndetse si M23 gusa ahubwo hanagaragara Twirwaneho na Red Tabara, imitwe ishinjwa guhungabanya umutekano ndetse no kugambirira guhungabanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko rero reka mbashimire cyane, mbabwiye mwakoze kudukurikirana, mukomeze kugubwa neza, bihe byiza kandi mwese muduteze yombi mubere mu bice bigiye bitandukanye rwose, mukomeze gukanda subscribe turushe kugenda tubana kuri mikoro na Ribosco in Region Info, aho turushe kugenda tubana umunsi ku wundi mu biganiro n'amakuru byibanda kubera muri aka karere by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo.